1-2 akcija, to je taj life. U palati moji papagajčići spavaju, vidite kako ovdje kao u Donbasu. Majstori još uvijek rade. To su moje ortaci i tako dalje. Vidimo kakva je situacija. Ovaj krov moram da popravim. Vuk Đuričić. Idemo dalje. Da vidimo šta se dalje dešava u Donbasu. Kućica se polako završava. Treba se raditi još fasadica i to. Pa se stavio neki eksa. Jebeš imat. To je nemoguće. Jao! Daj neko gumu. Ovo različno, ali jebika. To je taj lajfić. A može i ovako.